U MLA ka juwai ma wailat miki shula ulaong hagi kindiat singi baladam keladon ka jingthun habaya dei bat ka rukam pelang nyun hajuai bat ya kanila le kum ka jingpen bet ka basipor ulaong kani ka kamlong ka basuk namar ka kta ekipat ba kamaryang karep karyang kamtam ka pisa pilan jong kinong tre ulaong bahagi singi baladam unong bred nyun usyam shitom namar basa ka biljong u bat na kalyang ka CEO ka Jua Municipal Board kalakot yakren bat lara ya kani gamat sya ka directorate jong ka tanat penroisor bat na kalyang jong ki ru kila pentik na banyarap kamtam habaya day ban siu ya unong ram ratnyon Kani ang belum malah ini wadep MH kat tu kat ni jing wit jing thut hawa nen be savin le ka ma pentip ni bai le wato wa sang thu piu to kini to dang man bai ka temporary arrangement wo dispose ya kini ki base the dispose ki ha te rupam go to ta ya mariang bat kam jo le ki mo ya ka bai ba ya ka rep ka yang kam ter te sang thu pi kini to involve ko ka mut ya ta ko tha ko financially tak pagoi gitu ki wa dispose te belum malah ni wada prapsa ga bil awak nen to pli tunong dispose le chem chutom pli to hadin ne cha dia de bia chom da na liang ga CEO le da khut ko meeting da i le da raise ye ni issue chupo cha ni cha directorate yok urban affair te negaliang yok ki le da sure ki wo bo bia rap ki kapta me ji to ni ka mosu yau ni u wa jo dia rap i wo dispose